Nadir, sen buyoqqa keldi, so'z boshqa qizib ketdi-da, borganim to'xtab qolasiz. Keyin bayqatmay olasiz. Tura, o'shunday bo'ladi. Hozir вообще boshqacha talqin bo'ladi-da. Qo'rsin degisi, boqaga. O'rtada. Biz borib tartaylik desak, o'sha qiziga ketib qoladi o'xshaydi. Biz Jantura ham tartayotgandek-da. Avtonomni bir qayli qo'ysam, xafa olasan. Ikkinchi qaytaman. Achchoq bor. Gegil, ey. Bu yoqda mehmonlar keladi, Buytaka keladi. Ya turg'ula, chay ichaylar. Avtonomdan bor. Turg'oyondan bor aytaka. Qana. Ama zaman bunday rahat aluvda söyleshib odamlar, ha? Bari beri-bermaydi. Yo'lda aytaka. Avşarga buyoqqa tartdilar. Alıştırmada şeref. Jamoat kelishadi. Bo'lib ketdi. Assalomu alaykum. Ah, xeyri bula. Adil aytdi. Assalomu alaykum. Rahmat qanday Sağ dostum qanday? Yaxshimi? Tinchmi? Omansizmi? Gel Jantura. Qanday? Yaxshi. Yaxshi salatasizlar. Ha, biz ko'p bo'ldi kelib qoldik. 2 yildan beri chiqyapti. O'sha chiqib kelmay qo'ydi. Xalaq. Kel, yaxshi. Qo'ng'olga suv oldingmi? Yaxshi kelib oldinglarmi? Suv oldirdi. Ne oldu? Chiqdi. Ha, çek. İşte yolda işlermemizde Ruslan da. Men o devirlerime uçraşıp bileyim. Men ham gelecekmi? O kaçadan beri. Allah farklayın. Mayda oynayalım ha. Suap gel oy. Ya. Kolga suap koysun hadi. Cevap ettim. Köfte bekleyin. Köfte başladı canım. Kol geçit dayı. Balası. Yapmadım da sana. Gel şu alayım. Hadi ver. Evlerini görürler mi? Ev görüp öteyine geldi. Çıkanlar veriyorlar. Qancha nevarangız var? Nevere Kudağa şükür. 10 tane, 13 tane verem var. Maldarım 3 bulanıkı. Halkındaki 8 ta. Yıldardık yok o. Herki çok bulanıkı 3 var. Daha şöyle yakşı. Ya tizilip çekeden oturaylı mı? Bir dua kılıp. Az var uçaş böyle. Taşla uçaş. Hadi. Tartışmaya gidiyor. Çok teşekkür ederim. Ya otursan var ya. Tizilip otur ola. Ömürlük yapalım. Arçaka motor. Var öldüm. Başlıktır o da mı? Nedir o? Akıl dolup gemi koydu. Bir baza. Ancha bunday deb ancha guldayli ekan tek qo'yardi aytdi deb. Hadi Hacı Bayla kılgamacı jigil kaldı. Geledat. Ne uçuramadın Nadir Mağa? Acımayla jasavat. Gele kal. Hem gelet al. Hadi gelin. Ya Ali sen görsetken Çocuk içmeyeni giyin. Tolkun hemen tartı oldu. Allah ne kadar da. Qana hem bir dasturxonga dua qilib qo'yaymi, ha? Cho'ngdor keldim.
Kılınarmı? Ana olmayın, tinchlik amanchilik bo'lsin. Yo'l chiqqanimiz uchun. Har doim yoshlik kunlarda shunday to'ylarda yo'lga o'tiraveraylik. Mayemiz zo'r bo'ldi. Mehmonlar, men olaveraman shu yerda mana. To'xtaqlay o'tirib. Bu turg'anlar xizmatdagilar o'xshaydi, pamoyim. Zo'r olib turinglar. Men Gördüңөр bü? Nadir aka kelgende bor jo'g'i tur uchrashuvda. Oşan aytadan da işte o korkuğun bilmem ne biraz kaç ne bilem ne. Akıl geldi. Böyle koydum siz. men aldıqlardan javob ko'raman. Ana keladi aka dedi. Ha? Hop, endi silishadi. Evet, burada. Gel oturun. Asa Zakitni chaqir. Nadir Qo'zini chaqirg'ila. Men ishongan ukalarimda bular. Ha, Nadir aka. Siz kelganda buzib yurdingiz-ku topda. Assalomu alaykum. Qo'yarmiz qo'y. Assalomu alaykum. Qanday yaxshi tinchmi? Kelib oldinglarmi? Bittani. Nadir, hal Nadir. Nadirni telefonga sal sekresin de. Amachi. Tarjima edersen. Qanday yaxshi. O'tiringlar, aka. Qo'qma, nima topdi? Aqldan jamma o'tir Nadir. Nadir, şu an ayıştan var. O'sha shart etdi. Qizi tatta. Özüm jengsen 10 ming alasın deydi. Jengilip verer 30 ming verem. Tinchlik amanchilik uchun. Konuşturganınız uchun. Şu xandar bar jo'g'izga nasib qilsin shu haqda. Nasiblardan bo'lsin, yugursin. Mehmonlarga xush kelsin. Kimde boşagan olsa ayttılar. Çilekte qimiz. Bari Nadir bultur şu yerde video işler mi? şu To'lqin polvonga qo'noq bugun. Ha, Nadir aka. Yo'ldar. Alayım değil ha. Ha, Nadir aka. Ne deyt akam? He. Makamda. Gidip verem de taygırda. Ha. Qancha bega qo'yamiz? 4 bege koyum, qancha qulun tushadi bilmayman. Ha, egiz chetdan ha. Biroqchi, qan berish kerak, aldamaydi biroqchi. 4 bega qo'yib, yaxshilab tekshirib olaverasinglar-da keyin.
Толқын қайқа кет. Суға кет. ya bu ne degeni? Gölögöde töşekten de çıra koy, çıra. Vay vay. Bismillah. Bu жанагы Кургойдогу шашлыкчылар кылып атат окшойт ба? Мына бирөө бошоп İşte аны билбейсиң. Шашлык бирок зор болуптур. Базардыкынан ашык. Берем о жантыр бер. Жо жетим. Olsun siz saldı. Я бисмилlah. Жакын апар. Камера камоо жесин. Жантыр. Алдым ака, болду. Диетадамын ака. Santara bundaga urfanıga kıyım. Vay. Hala gel. Jantır. Sen bunu ortalığa. Айт ака. Окшош отаб ака. Zor. Gel otur. Кичине салкындасын ака. Maqalada tünümen otursan болады. Süret бар aka. Salat bolu. Свет келген болса эми токтопсуз да. Süret бар. Салыштын дышына жага. Акыл кармады ушул жерде. Askerde kılıp olmasan. Toktadın kılasın da. Ya değişi o da tavışı çıkır avışlar aka. Ким акыл бу? Başladı. О, Надыр ака болбой калды го сизге тийип атат да. Ben akılga жөнлө калдым aka. Алганыбыз да bu. Мен айтып атам, статистика боюнча Кыргызстанда Barsam alıp koyamın. Yerine geldi men жөнлө колум көтөрдү. берип коесуз берди. Алла разы болсун. 93-төр күчтүү экен деп атам. Акыл даңгал отура бер досум. Кыргызстан боюнча. Группаларда 91лер күчтүү бирок, тан беришке. Франция иштебейм, базар ондо иште албай калдык. Bizge hazır ona sağa satkandan göre sözüne men salma satkan on boldu da. Наоборот саткан каштыр. Оригинал Сарат. Карагашкаттын оригинал баласы да. Карагашкаттан түшкөндөн кийин ана хандар болгон да, туура? Хандын шериктери да бу. Мен булар ошондо Карагашкаттын балдары болуп калат. Көк аттын баласы. Ооба. Хан ушулар болуп түшкөн да. Өмүрү узун ушул экен да. Ооба. Мына берки Казакстанга барып алды эле, өлүп калды. 2004-жылы түшкөн дегенде бул 21 жашта болуп калды. 2006-да 6 кулун деп жүрөм да мен негизи алгандан бери. Ошондон бери болгон болсо 19 болуп калат. Жок, бул 2004 кулун түшкөн экен 5. Ошо 21ге чыкты да. Азыр 17 бейге коюп койдум. Азыр бунун бул жака келип калышын Бак элек айтып берип атат да. Өлө жаман корс болгон экен да, ошондон эле сатып ишкен экен. Ооба. Ушунчалык корс болгон дейт. Бул бирөөнү майып кылат деп эле сатып ишкен дейт. Жээндери минчкен эле да. Мен дагы бир жээни айтып калат эле. Мен TikTokто сүйлөшүп калганда менеңизге бизди шырам кылбаганы калбады. Бул барыбызды шырам кылды. Менде ham шырам бар деп. Жетиптилер да. Бирок алигинте 1-2 күн жетилеп мингенден кийин мингизе берем. Айткан сөзүңүзгө кара жалдын баласы бар го, мен деле шырам кылды да. Башымда чоң шырам бар азыр. Ошол азыр мына балдары минип атам, балдары деле ошол да. Таңып минем. Ошо айван сары кургап калган болсо тамга байлап минем да. Айван сарыга таңып минем. Булар да ушундай адат экен.
Ошо нар жагында турган кара кашканы бени, Сараттын араны. Ошо жанагы бүргөндүгө кеткендин энеси дедиңиз, э? Орустун энеси. Орустун. Белекке саткан элек, белек байка сатты. Бүргөндүгө сатылды. Бүргөндүдөн кимеле Аты эсимен чыгып калды. аты азыр. Токо деген акабизге. Азыр эң үстүдө турган бир эркек тууса, ошону алып калам деп атам. Кичине сарысы барбы? А жок. Үйдө да. Эң үстүдө. Тору экен, а бутундагы бар окшойт. Ооба, бутундагы бар. Аны не чабып атат го? Саратты чабып атат го. Азыраак деле айтып аттым эле. Группадан мындай деп кошой экен. Кочой болбой. Сараттын үйүрүндө жүргөн экен. Саган эле мен үйрүп Сараттан токтоду экен. Бирде ошо бени алдым экен десем. Ошо Саратта жүргөн, Сараттан токтоду. Деп ошентип калды. Ушул эркек түсү алып калам. Мунун ичинен ошо 2-3 эркек түсү алып калам дедим. Эми бирөөнү жагат кылып алды деп берди эле, ал өлүп калды. Ошонун эркек түссө ат кылам деген ниет бар экен да азыр. Ошол эркек туса, ат кылам деген ниетим. Жакшы. Ниетке жараша Алла Таала бере берет го. Себеп соданы мен кылган биринчи ошо Сараттычы. Мен так 400 000 кылганымда 1 миллион 200 000ге сатпай койгон деди. Себеп кайнагасынын биздин айылда жашайт да. О Саратты улак чаппаган эле бала экен эле го биринчи. Ооба. 1 миллион 200 000ге сатпай койду деди эле. Мындай мен акча таба албайм. Нормал, таба албайм. Насип экен ошо таксыр ака алды. Алымжан. Алымжан ака алып, чабып атат, мере кылып атат. А так сиз берген баа 400 канча дедиңиз? 420 000 берди. Шуну алып бер десем, кайнагасы айтты, 1 миллион 200 000ге сатпапты. Например, бирөө зарыккан үчүн сатат да, жакшы нерсе. Зарыкпаса сатпайт да. Мына эми ошондон токтоп келип калыптыр, эми эркек туу берсин эми. Бул надыр алып берди. Мына мушу алып берген. Ишта Кочойдун атында жүргөн, Саратта жүргөн. Ушу бен алында эне бала 149 000 алганбы? Желиктерде 1000 сом кой берди. Ургач кулун сатып бердим. Ургач кулунду 48 000ге саттым. 100 000ге ошо бериштим. Арзан жөнү түштү. Эми эркек туу берсе? Пешене. Ургач туса деле мен. Саратта жүрөт. Билле эркек туу берди. Жөнөттүм, азыр о жактан алып келет. Кандай экен, жоош. Жакшы. Жакшы. Жакшы мына. Ошонусуна кызыктым. Ошондон ону эки так корсту бурурейин деп атам. Корс азыр не болду азыр? Ошо эки так корс. Сода болдубу? Же турабы? Надыр алат. Мойнунан байлап жүрүп алды. Жүрүң кеттик, секен барып көрсөтүп келиң. Бээлердин өзүнүн да ал. Былтыр кулундарын алгансың. Былтыр кулундарын Мен алган бу. кулундарды бирөөсүн 150 000ге сүйлөштүм эле. Мындай 120 000ге сүйлөшкөм да. Акча которомун деди. Мага акча зарып болуп калды. Мага бүгүн мына жумага чейин которсоң котор дедим. Которбоду. Мен калаганмын. Экөө тең эркек болду. Былтыр ургачларды сен алган. 3-чү балдары. Азыр мен экөө тең баласы эркекти. Көтөн ургач да, бир ургач да атасы. О, Карабенин баласы эм эркек. Коргошкандагы. Азыр силер барып көрүп келдиңер го. Кандай, эмне болду? Сода болдубу? Жакшы экен, сода болгон жок пока. Сен азыр толук айтпайдың. Yo, sen azın dolgu aytın. Егерде ene ola alsaňar dedi. 100'lekten 300 arzan ele. 150'den 300, oşonda 4 baş bolot. 4 baş. Ene olmaz. 600. Bala bolsa da otası kakal. Yok, 150'likten. Ene bala bolsa. Balası 150'lik, enesi 150. 600 4 baş. 600 demeyin. Ene ola alsaňar 500'ge algıla. Men bundan da ele. Yok, kulunu kalat, enesi ala olsa eleleri başka bala. Bizge sen жүрөт. Эми. Mama sentabr verseňer boldu buldu. Hazır alıp gete Sarattan plus toktogam kalat eken ha? Karabe toktottu. Жүрüversin. Mına oşonda hazır baldары men, baldары erkek plus dagı үйürden toktop kalat. Jakşı ele variant. Balası menen kança şandı? 300'den 600 deyin.
250'den 500. 500 lira vergile. Mındayla. Жақсы екен ғой деймін да, мындай. Мындай кылып. Барып дағы туып береді деймін, аман болса. 600'den yaxşı. Biraz cıldatı var. Мына белек өзү билет сода болуп атты эле. Мен өгүнү сатканмын. Бабашы которомун деп которуп алды эле. Мына белекте эле күбө. Бабашы которомун деп которуп Pazarda suvay beylerdiler 140-150 balık otar. Ооба. Böyle otasınlar. Haligi onu Kuanç degen balan 140'a sat turadi sarıyan. Bizni attı balası. Endi 5 kaşkaga kelip koştum. Al 5 kaşkaga kelip koştum. Onda 500 lira balan. Ya, бұл жақта уже ойланып атат. Оны 300 дедім, не қылсам болады? Ала берсем бе деп атат да. Мына жақта вообще күштісі бияқ екен, мына жақта тұрады азыр. Сілер ойланып келгенде тарс алып береу деп атам мен. İçinde daha geç otar. Hazır 4 var. Eko tubers 6 baş balık. Yani nasıl bırak? Zaten sarattan düşüyor hatta. Ала бербейли досым деп атат bu жақта. Kaza. Досым тұрып тұр деп атат ұқсайды мына. Bunlardan parancadan satır. Ayıldı otan beyilce 100 aldı da. Kemin alsam. Sen alaydın. Анда мен өзім ала берейін. Өзім де қала береді дедім. Koru be. Şu havadaga değil. Vuruldum balası. Şu et. Men oşol vurulattı. Onu akörden setken. Enis emes belki. Bakı da Ya аларға айтпаймын. Не деп кеңеш атасыңар? Айтқашы. Жайма. Жақсы бұл серьезный тема. Ооба. Күтеді да бұл. Мындай ойыңарды эле сурап атам го мен, айтпайм. Өчүк бул өчүк. Мына қылшы? Мына. Я кандай, не деп кеңеш атасыңар эми? Көзде bir секрет бар эле. Азыр сұрашы. Мени ham кошуп койбойсуңар? Өчүк көрдүңүз го? Азыр. Мен суралай. Бұлам содада жүрген да басып қойырсың. Мен деле ошо эле. Қайыр болмасаң ішенбейбіз да біз. Ака көрсөттүм го мен. Бар қандай қыл болар? Мына. Оқсын ең бұл оқсын. Айтыр жантырын бер. Канча кылабыз? Мен деле кошкула. Қойсын. Нақылын боламын. Енді өзім құлын берем, қанша пұл берем. Білбеймін. Бейіні өзім бағып берем, қышымен. Сіз алың бейіні. Кейін енді бейіні өзіңіз алып алам. Ұрғачы өзім, еркек өзім тәуекелді ол. Азыр пішпаған немен. Тура эле да. Бейіні алың деді. Құлын алай, мені видео тарттым. Жок, тарткан жокмун. Кеттим. Жок, бар. Маслатташып иш кылыш керек да. Güzellikten 300 da. Kulun güzellik. Enes güzellik. Pazar kaparsan bile güzellikten alat da. Базарда кыйыныраак эмеспи? Hem adresini suraydı da. Biz ham dadırga okşap telefonga tartabız. Çok uyurda жүргөндө. Hem buna keteyiz de farklı. Сураңыз эми. 500 dedim Ben da. aytıp görçü, ya biresini alam dedi. Yalsan ökölden aldı olsa. 4 tane alasın. Ekerke kulunu mene. Ey, мындай кылың. 500'dü bölүң мындай бирөөнө. 250 болуп калат экен. Жакшысын алса кымбатыраак сатың. Беркинин сенасын чүрүп коюң. Беркиге ham кардар ушул жерде эле турат. Yok meme. Turat. Hazır ekonu soda kılıp atkandan hem sodalaşpay turan kıldı. 500 bin dep koyun dedim. Hem 600 bin de. Ооба. 500 bin dep koyun dedim. Gittin 550 gele de jantırı. Çağayım şular Ben sen iyi tamam alam. olsa Hazır albay. atılsa şular na şeyden 50 bin arzan aldım hele. Hani olsa 100 bin arzan Şu aldım hele. içinde bula söz tuvada cılın. Harabe toktatalım böyle. Cılına tuvada. Onu belki onu Бұл трек қолынан алған. Жакшы эле сена. Надыр ака эмне бир көздөп келгени кетти ба? Бар көрөт азыр. Көрүп анан келет. Бирок күчтүүсү бияк экен да. Ошо жок күчтүүсүн сурап. Күчтүүсү бияк экен. Hem hazır bu bilip durat da. Onu çoğurak. Қолынан өз баласы. Прямо сараттын баласы. Onu Seni aldaş эмес. uzun. Прямо Yani мына bilip durat da невересин. kaysi. Kaysi biri. Өзүм Az эле ben bir канча саттың азыр. juğuna satsam birbirini südürüp gitti. Жантыр мына кара. Бул кече тугулду.
Erkek eken. Ne veresin öz 125'ke sat. Hazır sattı. Mesep değil. Ben ekonomi düzelttim 300 atam. Caman ayıt atam. Enesin özüm. Ben direkt geçen ettim onu güzel kere verdim. Kaçını sattın? O köp benim balası. Ya kan balası şu. O ayakta hem gur boludu. Eski bu tokum ben çakırıp alıp kulunlar buldagana çakırıp dururlar dedi. Hem el deyberet hem. Soda. Sura. Üşüz da. Sen barca bir sene görüp geldin. Azin nadirmeyen onu valla kökbenin balasına gitti at. Ben bilip duram yani. Satardım niye? O valla. Onun cüsü aldı mı? Ha geçse Cüsvagan bol men aldım dep. Hazır Cüsvagan mal var dese belek men alamın dep belek turar. Ben biliyorum. Kökbe sarı tuuptur ha? Oa uşul be 3 yıldan beri Katar erkek tuğdu. Katar erkek tuvadı. Demege satıldı. Cenşeke'ye satıldı jerde. Koşko bu? Boşka satılıp kayra memeye geldi o. Kim aldı? Ziyaş aldı. Şarttan biri altı Zerde. oraya ısıtırır. O men barıp tartkan jerde mi? Ha, Oşol jerde şunun balası. Былтыр анан 110 сатылып, 110-дан 160-га сатылып, кийин 220-га сатылган. Ушунун баласы болчу. Келип айлан деген кабага келди. Az kavada. Быйыл дагы эркек. Be özüm da alыстан эле зор көрүнөт. Пычымдары да жакшы экен да. Жанышбаевтар чабып жүрдү го Мустанг деп. Ошол кашка саалы. Ошол менин Кызыбы. кызы да. Уфлан акам саткан ошолор. Мына. Мен саткан. Вообще кызык болот атат. Содалар болот атат. Нонда. Шашлыкты карагы. Canlı karava. Al çeşke etmeye çeşke. Sen ukansın. Yine etmem de. Аякта конокта. Азыр сиз битташын сатып берсеңиз, onu кайсы бирин сүдүрөт? Бири-бирин сүдүрөп кетиш керек да, тамбы? Жууна сатсаңыз. Буян билип Oku bir değil olsa gerek bilir. мен карайм го, билем го кайсы бири чоң, кайсы бири кичинекай. Бу баары бая арылады. Bu kaysınız da var. Ал кара бе узун, ono бойлуу. Буян билип турат, кайсы бири сүдүрөшүн. Ben barıvam karagan. Acı kaysınız da orada Tolkun. Onu кашканы мага бериң dedi. Torunu var. Мен айттым, экөөнү бирдей сатым dedim. Экөө бири-бирин сүдүрөп кетиш керек. Жақшылы da. Sana kaysın saç. Birine biri aşık mı? Жок, мага дегеним кара бе сәл бой пәсирак, узун. Torunun balası sarı gelsin. İçine düşünle. Урлаттын кызы. Kaysı? О, Турашка. Karatçı. Анарбек Белали досуңуз? Акерден тарткан. Bu lanege neme Акерден geleşir. тарткан досуң барбы? Вайлолу. Zamir'den burulat mı? Жок, ага элешпейт. Анарбек деген досуң алып бурлат салат эле го. Ишкерак. Kekilikteki. Ошо бурлаттын Karatçı kara. Кара жайтеректен түшкөн ал дакан деп билешет элем. Бу даканга меме кылбайт. Негизичи. Толкун. Бейжоштугунан да. Bölüp satmayız mı? Sadat. Ne beko bir Satat. satışım gerek. En böl. Мен просто Буйтака. мен азыр Бирин нар жака бериң, бирин бер жака бериң, бүтүрүп тастаңар. Ооба, өкөңөр келишип туруп 500 миң алып келгиле, бүтөт. Orada alıp ketkiler. Эки бе балдары менен. мен о бээлерге карап туруп эле айттым да Замир ака. Orada mı? Cumuş bir ala. Мен о Düşündüm senin oyun düşündüm sana sağım bey gerek. Булар корсораак беле, бирок байласаң кадимкидей жүрө берет. Мен о бала чака, мен эртең аяка кетем, бияка кетем, бала чака садырыш керек да. Ayttım mı gördün mü Cantır'a? Ben o kökbenin balasına getir dökö dedim. Bu Balas keti kaldı. Kök benim olasın şıtır alalım. Ошо досунан өтө албай турат да ал. мына азыр эгер ушу соода бүтүп кала турган болсо, бүткөн жеринен чыгарам. Dosundan öte almayı. Geçe Толкун айтты, өтө албайсың деп. Өтө албайм мен. Досунан өтө албай турат. Люкы bir akvada birlikte Lex деген ат. Ничке? Ошо Грозныйдын баласы да ошо. Грозныйдын баласын былтыр бизге саттап Ошо. аркалары көчтү, сар торусу атат Кашка. Ошол көп сүрөт видеосу бар да. Грозный баласы Буругу да, балдары да. Кем бир жөнөткөн билесизби? Аркасы сандарында көчү бар экен. Ошол ат. Jana ötkende Japay dep çıktık oşadan şu Şarap'tın ballarından mı? Tekstü, orijinal Japayevi.
Ikkita japay barбы? 2 japay. O ekönün birisi Naq Sarattın balası. O işendiki da. İşen çıkartıp satam dep. Boptur oşo. Ekönün birisi. 2 japay var eken da. Sattı, narınga ketdi. Narınga? 700 ketdi. 700 ge. Kara geratın jügattı. Oşo Sarattın balları deyip. Amno attım bayağı onu Lexus'un balası. Lexus canlı gelgende çatkalda ulakka vardı. Her gün minip salayverdiler. Ravşan eke aferin dedim ya. Zor ele de. Küçük ulak. Keyin. Gördü peylin açar kara şal boptu. Alda jot koygan da. 100 kiloday torpoktu bir Kıtay sayda ulakta. Men sınatımızda sapaş kötü ruştat koydum ama. Canı sat jürdüm be. Nükümet çıtadın deyip. Yapayım bana öyle ben tekrar Kurma. Kegle. Kakı. Delfin oturgula. Torat. Jün kursanki nar karanı, 10 karan. Tamaşalaş. Atların atı men. Aydan, Bu şaşılık röze tutup bir yaka geldi o ciddi. Şaşılıkın tütünü men toydunlar mı? Olsun eke su ne oldu? Haşlak var mı? Bugün geçke şaşılık yedik bir. Kamakla lavaydı. Cengeme sözü katken da. Miralmişken de. Allah razı olsun. Timur ya otururken kayda düşüp kaldın sen. Allah timalarga solqon. Timalarga jaqayam. Qancha ekiden bile? Aka, hem bak nomerdi aytayım be. Kotoraz şart bul jerin kırkıp koyabız aka. Bu olsa jana birinci uyga kebeybilerin degen söz bolat da. Nürümbet biz aldırıyoruz. Allah razı olsun. Bul dağı uşul gündü ötközü yürübeyin dep atayın uşul jaka keliptirdi. Tura jagına oyloganda. Onun babası emez ekan. Oturun oturun. Alın. Algırga, mesta vergili algırga. Otur otur Tima. Sen sıylayım go Tima. Ömürbek. Sarat gel tat go canavar. Tokaka sizdeki Uğurstun enesi eken onu. Sarat'ın ardından ketken. Şart altında. O ya çok. No. Kökbeynin balası satılıp kettir he? Satıldı dedi go. No karagaş. Ha? Mına. 640'tın enesi şuken. Kaysar Sarı'nın enesi. O nar get. Ab. O bıytava. O kökbeğin balası ne oldu? Satıldı mı? Ödülgen bir ukam. Aldım ağa dep koyup durgo. Ha biroq bunday baraka bo'lgan emas. Men bilmiyorum. Ta sokumak aytdı go. Ata maldar ele. O'sha turgo.
Жануар Сараттын өзүн тууптур, а? Köpeği жылда жерде кашка тууп аттı la. Быйыл Sarı tuup turgu. сарысынан берейин дептир да. Şu Ruslan jeğinden algan bunu. Асланбап. O 65'ke düşkön bir. Зор, мына. Mustang degen attım kızı Şumduk Taga degenden algan. Мустангтын кызы. Жакшы бекен. Жақсы be, süttü yani keçe tuup tur жаныбар. Keçe ökö katar tuup turdu. Şol jana torgaşka menen köpeğe kötürdük. Hatta sarıp kaldı da emese 22 günde 12-14 ben kulunum. 2'den 3'ten katar alçıda. Geçiktir o da demin yaşında olmaz. Мурундар, а? O aşağı üşüdü alçılım da. Yine üçüncü ayetimiz bu çakası. Öz tuğ öz geliyor. Azem bir an şam olup kaldım. Caylağa çağırıp otamızda. Мен ошол жака барайынчы. Сурбаян. Yok harmatmaydan torbandan karmamayınca harmatmayın. Gülsarın azыр жанынан көрсөтөбүз. Келдим мына жерге. Бакал эке. Бакал эке. Ушул жерде туруңда кандай ат эле айтып коюңдар. Сараттын жанында. Сарат үйрөткөн ушу жигит да бак эле. Az тұрып тұрым. Қандай ат эле пейли? О, бу макал бир жыгыта берип бу. Жыгыта берип, канча адамды шырам кылып. Чөл маалында жезиме жардамчы болуп барчу элем да. Ушуну минчилек. Бул ошондо канча жашта эле? Кунан боч. Кунан 2 жаш. Курдун салдырбай мөңкүп элдин баарын жыгыткан. Ошон үчүн эле сатып жүргөн. Бул бирөөнү майып кылат да. Базарга апарып эле сатып жүргөн. Накы душа ата. Ушунун жаактары окшош атасына. Кара кашкага. Ошондо. Булардын ушундай ханды миндим, ушуну миндим да. Жаныбарына. Бир торусу бар эле жаллабат деген, ошону миндим. Oyunda kuşaksa turkulat deyip, şart kuşakta olur mu? Oyunda şart kuşakta turkulat. Эми кетет. Жанары. Мен кармада те. Кармачы? Мен жөн эле карма болом азыр. Кашкыреле. Толкун кармасы. Айым. Жашатта. Жашаттың, а? Yok menimçe жалын кармаганда şart kuşaktasang turup kalat. Kamçın götürüp al ey. Bu Eşekti yaman jaman. Butuna ne oldu le? Bunu kamme işleştirdi, eko jılıp kalaştı. Allah'ın böyle ulganı eken, жаңак eken bes var mı? Men bar onan böyle. Takta! Балага неме кылат Yok, экен? eşek jaman görөт. Ова, eşekti jaman görөt. Eşekler men айтаса жүрөт. Азыр ушу жашта дагы аттар менен кадимкидей урушуп. Азыр о жерге апарам. O Мәшрәганның жылқысы bir жағына өтөт да азыр, ошол жерден туура арылып өткөрөт. Жылқысын тең ортасына өткөрөт. Ошо турган беле. Бемарал жүрөт экен да? Тан беришке. Кээ жаш өткөндөн кийин өзүнүн картайганын билип, жаш жылкылардан качып калат экен да? Ооба. Бул андай эмес экен да демек. Азыр деле ушул ойдон эле. Көжөрү болтат. Эшектин ушунусун жаман көрөт. Ушул эшекти жаман көрөт. Ошон үчүн ушуга чимирип атат. Эмнеге аркандап койсоң, о жактан чуркап келип ушул эшекти басат да башка эшекти го. Ушул эшекти ичти. Оногу толкун экен. Жакшы карап баскын ат. О көк бейнин баласы. Не болду мындай чындап содасы бүттүбү же жөн эле мага өттү деп койду. Эртеңки күнү Кече базарда видеосунан эле көрүп мага сат деп калды да кулунду. Бирок эми мындай баасын чечишип барака болбоду да туурабы? Эми ол эки бир туугандын балдарыбыз да. Ушундай. Түзеликтин үстүнө канча кошомун.
деп сурады, мен sizge berem деп койгон үчүn сиздин алдыңызга үйрөтүп коеюн. Кыскасы Десем болду, мен алдым аны деди да. Эртең туруп бүрсү күнү келип, жакындан көрсөтүп коеюн. ооба, жанынан көрсөтүп коем. Мына. Кече туулуптур. Бирок жаныбар сары аттын мүчөсү экен. Bir günde tuğuldu. O ıldık men şu köpeğin balası. Bu sarı erkek anın üstüne. Oha, onu ıldık da erkek. Karajal. Bul tüsü mындай sarı emес экен да? Bul onu ene ata tarafın, tayta tarafın tartıp etti da onu Torbaytal burulattın kızılı. Ошо бурул болуп жанагындай. Былтыркы баласы дагы бурул болчу. А о көктүгү точно sarı экен. Ушул эшекти жаман көрөт. Ат. Башкасынан чыгып калса дагы ушуга. Ушул эшекке адам минип кетсе нападение кылат да. Эй, Элзар! О жерден жогорулап эле келе бергин. Бүгүнкү күн өтө бир башкача күн болду да. Өзгөчө күн десек болот. Маалыматтарды алдык. Мендеги караханды неме алып койду, Маширап ака. Алды? Алып койду. Болду кам мен алдым деп. Ашраган азыр бир кулунан 200 миң кылып атат. Ал onu жерден туруп айтып берем. О, мында аппак бие турат го. Жанында кара кулун турат. О, мында. Беге барды. Молчу берки башындагы көкпенин баласын. О, кырдагын айтып атасызбы? О, мына азыр аракет кылайын. Ошо кара кулун ойноп атат жанында. Охо, мына келди. Кара кулун ойноп атат ушу көкпенин жанында. Ошо кара кулунду 200 миң содо кылды. Быйыл туулган кулун 200 миң. Bir жума эле туулган. Мына. Ошол жерде. Ушул жерде бир кулун. Маширап аканын бейлери экен да булар, а? Мына эми. Азыр жерден барат дагы, бегон элме чыгат, саатын. Ошоларды аралап түз барат дагы. О, наракта долонулор турбайбы? Аркы дөңдө. Ошонун алдына катта тегиз бар. Ошол бар токтойт салат. Эми бу кулундун баасы боюнча, эми артында канча жыл мээнет бар, а? Анан ушул баага сурап келет. 5 жыл күтөсүң да. 4 жыл болбосо, эми 5 жыл күтөсүң да. Ал мен былтыр сатам деп чыгардым го сарыны. 500 миң десем, бу малга мине турган ат экен. Өзү негизи бар эле малга миниле турган ат болот да. Элдер просто жанагынтип жазып айта беришет. Кечеги группага видеосу менен сүрөтүн таштадым го. Сүрөтүн көрүп көбү личкама чыгып ушул дейт. Ооба. Өзгөрдү. Катты менет кылып карап атат. Аз көптө 3 өспүрүм бар да. Калган эмнеде жүрөт, онунда жүрөт. О, мотоцикл деген нерсеге көнүп алып, улуулорун минбей койдум да. Минилбей эле турат. О, ошо көргүлүн онунда турган. Машиналардын ортосундабы? О, бул Дакандан. Алиги Укам алып берген Дакан барлыгын Нокенден алган. Ооба. Ошол Дакандын баласы бул. Машиналардын ортосунда турган. Анын наракта бери карап келеткан Кашка. Ошо көргүлүн ошол. Көрбө? Ошо мен алганда 2 көздөн көрбөйт эле. Азырчы? Азыр кадимкидей көрөт. Аз көрөт. Соябыз деп калдыр, сойдурбай алгам да ушуну. Дарыладыңызбы? Дарыладым. Мына. Рецепт жазып берди, ошо рецепт менен дарыладым эле. 20 күндөн кийин кадимкидей көрүп калды да. Бирок бир жагында агып бар. Көрөт кадимкидей. Көрөттүң, а? Жүрүңем, ошол барайлы оналар. Маширап ака деп калды го. Саат 9 болуп калды. Өзү негизи караңгы болуп турат, телефон жакканда эле мындай жарык болуп калды го. Шорпону ичтик. Азыр аш бар деп атат. Саат канча болду? Саат 8:30. Арча ака. Батаны сиз берет экенсиз ака. Аш менен жилик тартат ака.
Oho. Чындап эле мына жарык түшүп кетти аттаки мишенбесе карай тургандар барбы мына? Карасаң мына. Жапжарык. Akıllı nuru çaşırı olur da. Vallı Uganda kucalar Yok, kişine kınalıp ettim. Ben geçe geldi mi? Мына акыркы жанагы. Кеташ деп коет го. Ошо келет. Başladık jigitler. Hoş geldi mi? Algıla. Burayla hani oturmaya gene. Akıldaсын bu. Uğraşam ekan. Lapkadan gelişti bular. Bu jaktan o panoramaya bölünüp etkende. Hazır şu ağaçты jep, жакшы бул жерден дуаны кылып, анан тарайбыз. Ар ким келген жагына айдайт. Jamil akada. Maşinenin bagajını açacak hocam. To'liq akça. Bavurjan aytadi-ku. Yer жаққа жерге. O'sha tugalalarga qo'y, bu yoqqa qo'y. Yerga birovga o'tdilar, o'biriga o't. O hem turo jil sürolsan oldu ya. Aytdim, yoqqa o'tirganmi, jambaş deydi. Ya buna cambaş koy. Nima jambaş? Mana şakalarga. Sizga kadar tartib mana şakalarga. Aslındağı. Ulan. To'qnaga bu akırkısı mı? Hava gences. He, 8-incisi. Maşallah. Bizden bir taraf keterin canları topluyor müşahede. Oo, şonday bolot hocam. Bir ay yaşa. Toğuz üstüne de ya. Ah, toğuz üstüne de. 5-5'ti jönle çavatken da kam. Bir gün o hakada etrafılık işte bu akıl duran. O hakada duran. Mingiç. Rusya'dan gelgenmiz. Nadir ya kımız var mı? Kuyurum gibi. Nadir akan tartып koyun. Kımız kuyu. Burada Sen жақсы bağış gerek. kımızdan kuyunan. 4 tabi liderden toktaytken degenden beri ha. Şurada başta var var mı? Makal dükan ama makal dükan. Günde görüp kandırsa makaldı. Ya ben dostlarım tanıyorum. TikTok'a gördüğümüz Jivo'ya mı gördük dedim. Nedir ekan mi? Toyunda vardı da buyuruz. Молодец. Na uşu çoğuluştu. Sebebi de uşu nadir ekan da. Kavalıklar sıylap algılay. Biraz gelek. Daha bir onu. Galeti bilesiz ha? Niye çıktı arkasından karnına? Oyunga çıkıp koydun topu kana. Ne? Bana da. Topulma ben tutamam. Ordum. Ben tut koydum. Buna yem otura turgan bolup kaldı. Akşam oldu. Burada kocalaşıp oturgulay öy. Aka sözüm qaytib aldım. Oo, panoramani görüp otasın mı? Nar jaktan. Kim? Ana. Ne uşul jakta. Pazar Qorgon.
Anan, qo'zg'olmay turg'ila, shunday bir duo qilg'ila. Sonning qilib, mınday kun qayra bo'lmaymi? Suda su var mı? Adamlarni qarag'ila, har tarafdan kelgan. Var yo'q, tanış. İçe turganlar var mı? Su var elim yaptı. Var ekan. Torat. Ne daire ekan. Tut salfetkani verelim. Birinchi boshqa tasvirlar. Torat beşini güttü mü ka deseniz? Barça aka, duanı sizde veret deydi. Surgoyandan duasından duayla deydi. İmandan? Ha, uzakta. Ravşan aka var ekan. Yılaz bu aşçıda tanımdır. Aşçıda tanımdır. Şaştırmaydı. Sakallar paket tüyüyle. Çeketersin mi? Hadi demedi olasın. Çeketemem Amin. Tinçlik amançlık olsun Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kanal feselli rabbike venker inna şeneke kuvvel abtar. Sadakallazim subhaneke rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allahümme mehulli ve validiyye ve üstazı vel cemil. Mu'minatı müslümine. Ya Rabbim, Kur'an'dan boğan soğuklardır Muhammed Aleyh ve Muhtarına, sahabalarına, Muhammed Peygamber'in evlerine, şu bizim ümmetler boğan Müslümanlara bağışlar. Şu Kur'an eksandarlı dergazı kabul olsun. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar bir rahmetin. Allahu ekber. Evet, no cemaatga, toltaşa katayırın hem. Ravşan aka. Timaga dua kılgılar. Timaga. Uşam. Timaga. Allah timaga dua kılgılar. Omin nogu Tima tur tima kana. Sarıkan cemaatine bardın Timaga nedeki 5 adamlık jigitlerge şeyde koltuk turganların bardığına Timaga üzül gözünü ortalık tolcun dağı göğüşe vereyli tesiz oturup duraylı her bir jigittin tapkanı yaxşı toylarga veririz ne? Toylarda birimizin yaşlı olsa göğü olup birek. Aşır aka. Özümüzde bir timaga dua kılgılar. Evet, uğuldu olsun da bir dua olsun. Yaxşı. Jamoat shunday mamlamiz bugungi kunda issiq bo'lsin doim. Qatnashib, to'ylarda, yaxshiliklarda guvoh bo'laylik. Bugun uyingizga tinch aman jetib olg'ila. Ancha-muncha kamchilik bo'lsa, ayib etmay. Razı bo'lg'ila. Ana Tema ukamiz ham Qo'shqorday uğuldu olsun. Ota-onasi bilan, bir tug'andari bilan, eli yurti bilan tinch bo'lsin. Den sog'liqda el oldinda yuzi jarib bo'lib yursin. Barimiz jamoat tinch aman bo'laylik. Tinch aman uyingizga jetib olg'ila. Bojrash qilay. O, kisine hem Aç değerli ket. Bojrash Allah'ın baraka versin. Şu akam beğencinin peşinesinde şu
bolsun pastayanla. Tuğan men bir tömen tinç bolsun. Tapkanlarına bereke versin. Amin. Şu sanatın uruğu rasa koyuversin. Duanın zorunu aldınız. Allah razı olsun. Kalkan. Şimdi oturgulan, 10 millet oturgulan. Şimdi oturgulan. Yok yok rakam men. Süt candırsın. Takel koy. Pasaklaydı ha. Eğer plastik oturuversen çıkpay. Ama Plastik olanda 12 bir geçelim. Geçpey. O timalar alıp geldi. Şöyle şöyle. mi geç boldu em. Bir adam geçse bağırdı geç plastik. Qaytdık em ha? Qaytdık kamdan. Zor boldu buyagı. Zor boldu ha? Kantora zor boldu. Bardyk jakşı oldum men uka. Bugün nasip etkenge edeň ha? Oo. Timo, malades. Koy senden bolupdur da. Malades. Soğuktun jakşy. Allah şunday günlerge jetkizgen. Bir komentar beriň bugünkü güngө. Yedeyiz. Şu birimdigi üzülbesi. Ardayım şu Sarıhan cemaat. Şöntüp, bu oturuşumuz 4-nji oturuşumuz ha. Allah nasip kılgan eken, o Timo ukabız bir koyun men alıp bereyin dedi. Oyda jok жерден bolup ketdi. Özü güzgüge koyuldu ele aşı. Şu ukamına tapkan tutkanlarına bereke versin. Allah'ım her daim uyunda tınçılık, amaçılık olsun Timo'nun. Ana bunu 5 adam cemaatına. Ulardan bir koy soydu bugün. Jakşı kütüp aldı şunçalık. Allah'a ming marta şükür. Şunday günlerge jetkizgen. Her daim şu tınçılık, amaçılık olsun elibizde. Yerimizde, Kırgızstan elibiz aman bolsun. Bardığına. Her daim şöntüp gülüp jaynap. Çoğul oturganga jetkize versin Allah'ım. Jamanlıklardan alыс olsun. Elibizdi, jurtubuzdu. Böyle kırsıklardan saklasın Allah'ım. Aytkanız gelsin. Kökbörü ulanıp ketsin ha? Ha, Kuda kalasın. Bolsuz bolboyt ha? Şu Kırgızstandagı kökbörübüz, Alaman ulaktarыбыз örkünde versin. Oşuda ulaktarыбыз örkündegende şu bizim atlarыбыз çıgar. Karabay аттардын dаңkı çıga versin. Dаңazalanıp dünyaga tanılı versin. Amin. Aytkanız gelsin. Allah. Bugünkü Sarıhan cemaattan uyuşturup ballarga rahmat. Alıstan jakımdan gelgen jigitlerge çoğun rahmat. Şunçalık жылda uyuşturuşup şunday ынтымактуу bölümçülerini uyuşturup жатат. Allah razı olsun bardığından. Bu жерде тосуп аткан veteranlarga, alıstan gelgenlerge Allah Taala'dan ne tilese tileklerini jetsin. Amin. Har daim şunday ынтымагыбыз üzülbesin. Şunday uyuşturуу jagын bundan dagı köbürak uyuşturup jüre bereyli. Barına densooluk kalayım, ýüzlük wagt, densooluklar çyň bolsun. Hudaý Taalamdan emneni suragan bolsa bardy tilekler kabul algan bolsun. Aytkanız gelsin. Sizge de rahmat çoğun. Sonun boldu ha? Kantora men uchrashalarim uchrashmay o'tdim. Rahmatına bugün Gülsarı cemaati çakırıp bir jakşı oturuş kıldı. Bunu uyuşturganlarga, Gülsarı cemaatine iyilik kalayımız bardıq. Aytkanız gelsin. Bunday otursan daha köp oturup duruyorduk. Kalbay geliңiздер ha? Kuda kalacak. Öte en uzaktan hazır sizler geldinizler. Nasip koşulgan bolsa gelebiz. Ömürünüzge berek olsun. Akıl söyleyyiz mi lazım? Sen söyleyesen bolboyt. Şu Ravşan eke aytkan sözlerge koşulam eç kaçan bardı geldiğiz üzülbözün. Übülös menen tınç, esen aman her daim göýüşüp ortosunda sый ketpezin ha. Algan taýlarыбыз şu urgaç erkek bardygy şu önümdü bolup urugu göýerdi kandan ha. Şu oturuştu uyuşturgandarga grupany tüptegen şu Ruslan eke yerde bizi kütken Tolkun ekege koysagan Timolarga çoň rahmat. Allah razı olsun. Bizge kança berse alarga Hudaý Taala miňdep bersi da. Sağa çoň rahmat. Çantary işiň aldyga jüre berdin. Amin. İyilik işleriňe. Sağa kulun nasip kılsın ha? Rahmat çoň. Berekeli vatlardan bolsun. Ömürbek. Tolkun Palban'ın balası.
Kommentari bering akırına. Yaxşılap. Ne de? Bu kameraga. Bu neme boyunca o. Oturuş oyunca, sorular boyunca. Buna en sonum oldu. Bir-birimizde görmegen ballar tanışıp, aka-uka olup bu жақсы nersede katlaşıyor, sıylaşıyor. Tanış bolgandan bir yerge barsam tosup sıylap alsa işini bitirişip koyat degende bir ayıldan bir ayılga barsak. Öte жақсы boldu muna. Tolkunga rahmat sıylagan. İlgerten bu çoң eşiktin balası da. Bu tekavüz düğünden adam üzülgön emes. Oşanın joldap Tolkunbek balası da oşanda ol buna eldi sıylap. Şunday жақсы nerselerde kılıp atat. Anın içinde muna 5 adamdan zamir çıkaldı. Bu balдар koşulup kişine menettin kıldı. Ruslan jenim. Şu bari önü öskesin kızmatkanlar. Gegender dağı. Jantara özüň dağı ukamışınca kızmatın en uğru sende oldu. Rahmat ukam. Önü össen dağı. Kam bolba. Demi şu tınç aman jet olaylı. Bugünkü hemen jin tutup dua kılaylı. Tınç amanlık olsun. El içinde bari yüzü jarı yürüşüp tappan tana bereke jüröreli. Bitti mi? Tugolaka. Rahmat boldu ha. Ökönөр. Turun. Şunday turgula, şunday sületeriz. Ne de şu gelgen cemaat şu ıntımağız üzülbösün, Tolkun, Tima, Allah razı olsun şu baldarga da. Ruslan barım yerde hizmet kılgan, 5 adamlık balдар. Bular da önü ösü ha. Qanday gün boldu bugün? Sonun ekskursiya olduk ha. Ekskursiya? Es aldık ha? Jedik. Boldu şunça. Çalığına şöyle. Şunday uyuşumdu jamaat bol jürör ele. Tugolaka sizden daha bekliyoruz. Baldarga barına rahmat hizmet kılan baldarga. Yaxşı ıntımak tamak boldu. Rahmat. Daima şu yaxşılıklar jörür ele. Aytkanız gelsin. Bugünkü oturuştun sebepkeri da. En baktan büt barı sizge kotor da. Жақсы. Elin birikimi çok olmasın. En çok hizmet şu Tolkun'da sen de oldu. Sizlerge de çok rahmat. Pastayan uşunda çok olup imandaşıp at yönünde söyleşip birevereyli. Aytkanız gelsin. Keyinki oturuş havada bara veresiniz. Kaçan olsa da eşik açık. Buna zor bol turma. Gelgen meymanlarga rahmat alamqa. Bu yerda oş geçen geldi. Barını akçol жақсы жетip alsın. Sizge de rahmat aka. Var bol, kem bol bol. İşti kılıverin. Oh, aytkaning esin. En işti kılgan ülgülü ballardan biri siz bolasiz aka. Bari söyledi, siz söyleseniz bol bolsam aka. Oşo ne deydim? Tolkun balamga rahmat şuntip. Gülsara han gruppas gelip şuntymağız bekemde oturduk, жақсы saldık. Zor boldu var. Balar ogonduk jamaat Allah razı olsun. İşlerinde iyilik. Amançılık olsun, tınçlık olsun. Tınç aman jet olaylı. Uşul ile görünüştü tezirek kılış gerek ha? Bakalas. 105 gerek. 105 gerek. Bul dağı ıntımaqçılıktın bir belgisi ha? Kaysıl jaka var bu? Zor boldu. Allah razı olsun. Tolkun. Malares bu. Kakın nesi? Baka. Bakalek de koyat. Şunu atınız kime? Aytıp koyun dili. Baktilek. Baktilek. Karan girip kaldı. Kolot menen jönesti adamlar. Janalı akırında mı? Belay rekende senligimiz. Kaldık da. Hop, mayli. Rahmat. Hop. Tolkun aka. Hop, doktor aka. Hop. Yetkende jetdi qo'g'lar. Hop. Hem ki ancha kamchilik bo'lsa, rahmat. Doktor aka. Uzr bizda. Yetdingizmi? Ha. Oldu. Hop, cho'lum. Jet olma, yetkende jetinde qo'g'lar. Jantara, sağa da rahmat ko'm. Buna elni to'sib kuzatib oldik ham. Uylarına tinchaman jet olsa, shu bizga shu suyunch. Hem qo'ldan kelishli hem talachilik etlab siyladik. Zor bo'ldi. Bunday bo'lgan emas aka. Shunda ömrüngizge berek olsun. Tolkun palban degende el
Барымдай. Рахмат. Жақсы жігіт деген намымды несі болып жүре берін. Şu балдарыңыздың бақытына аман болың, тыныш болың. Жаңа сен рахмат. Şu sizler hem tınç zaman жетіп алдық десеңер, сүйініп отырып қаламын жерде. Болды, бұйырса. Biz de жолға шықтық, алды кетті. Başında келгем, ақырында кетті ал. Шетіп қошташамыз. Рахмат та бір жол. Тынç жетіп алдық, Айтамда сізді бұйты қылған жеңем десе мінеге деп әлем қылып кетеді. Қанша мейман келсе үлгертен şu жеңем күнде болады еле. Жайылда сұрғанда жеңем. Оқатты бір пәсті қылады. Мұндай шірін оқат қылған аял өзі жоқ. Мына бүгін шекесін көргөзді айтып қоймам, сөйлеп қоймам. Толқын балбандың апасы екенсіз да? Майра, балдар. Kuş gelipsinger. Hemen Kudayım al yol verip үйлеріңерге жет алғыла. Жеткенде зоны қылып бір-біріңерге дареңерді айтып қойғыла жет алды. Бізде әмді оғы жол сәл жаманырақ. Жаман. Бүгінгі күн үшін рахмат. Өте сонын қосып алдыңыз. Рахмат балдар. Келгенден баштап осы қимылдауға жедік та. Жегеніңе раш болсын. Рахмат. Балдар рахмат чоң. Сілерге дағы. Тыныш болың, а? Өміріңіз ұзын болсын. Рахмат. Тыныштықта жолғайлы. Дағы келеміз? Құда қаласа. Ең бірінші жақсы мейман болдыңар мына қымыздың açılışına келіп. Жақсы мейман болдыңар. Құда қаласа қанша бұт кірсе ошончолук бұт кірет дейді. Құда қаласа сілер келе бергіле. Қанша бұт кірсе ошончолук бұт кіре берсін. Бұт кірсін өзі. Қоптыр, тыныш болың, а? Рахмат. Арзуяк жеңем тосып алды. Жоқ, біздің машина. Шумен келген біз, шумен кетеміз. Кемеге түшкен жаны бір дейді ғой.